Kei te pukuriri e tahi hapu I te anga pātata atu ki Waitomo I te whakapahūtanga o tā rātou toka kaitiaki. Nā Clearwater Hydro, tētahi umanga huri hiko, te toka tapu nei I whakapahū. Hei whakawātea I te whenua e tata atu ana ki tā rātou kaupapa mahi hiko. Anei ngā waihotanga mai, o rongo mai te kakara, te kaitiaki o Ngāti Pēhi, te kanawa, me kino haku. When we got to the gate, without even any notice, we turned around to look at the kohatu and it had been destructed. E whakamārama ana Natasha I ngā whakaneke I te wā I whakapakū hiai tō rātou kaitiaki. As that was happening, we had managers and the landowners on the top of the hill. We heard a cheer from them and basically they opened their beer to celebrate this. This was quite disheartening to the whānau. I konei te hapu I te mane, ki te haukoti te hiehia Clearwater Hydro, ki te whakapakū I tō rātou toka tapu, no te mea, hei tā rātou, he toka whakatipu rongoa, hei oranga mo te tangata. Engari, hei tā te kamupene hurihiko, kua whakai noa atu te hapu ki tā rātou kaupapa, ā e tū māro ana rātou. There was no choice but to move the rock. We were advised that there was no significance to the rock. Engari, kaore te hapu I te whakai, kua puku hoki te rai o tō rātou me mapāremata. I think it's outrageous and it's an act of vandalism to go in under the cover of darkness to actually destroy Te Rongo Mai Te Kākara. Aha, kua te mamai o te ngākau, kei te manawa nui tonu te haukainga. Kua kukore ana huru, kei reira tonu ia, ko tana mauri, ko tana wairua, kei reira tonu. Kei te anga tonu te whānau I Naenei, e wānanga ana me ahu pēhea rātou atu I tēnei wā. He tā Gardner, te karere.